1 2 hambai jotono norok nai tongo tini sanja jorani arkem ni hostel ni sarai rok coaching brok ni exam soli hui tongo haksal tai ganao tongnai joto ani kising songna khatsak mate hambai ya brok balai no peaceful fly aham fly bro prayer fly tanga kana next day ubuni science exam tanga obunati bro preparation nanai kabu preparation nanai sentau second floor class thelaina ni bagai ready bro jotno prayer khaijak balai kok khana nai serai rakse student of kaham noroknai mannai YouTube channel of noroknai mannai sini discuss klaimani offline te online joto ono kabu pura prayer khainai mo ke hostel ni second floor ni jadi orang mau kesini boat kalau pun sejak kerja katamu semua naiknya berat subhanallah jikana. Okay student, thank you, everybody take your seat. Berok ni sel start di kainan bagi sanglari tangga. Begini ni English 1 te English 2 exam already finishing ipaika. Next day berok ni science exam tangga. Boni bagi berok preparation ni tanai before summer vacation ni sikang boni PA1 exam finishing ni fasting thangi tangga. Belai siarai ka hamsi moro pora mano belai no hok doknai tambai bora moro gomo hai no borok bai baksa borok kai pore na muchung kanke moro pai mano admission ngi mano chini waro sini waro ni website moro manai nai tong di next video already taisa only koduk number hai akeba website norok mannai kaham ke senior class 3 admission now a different class of seat begin in contest admit thayo agartala ni 8 kilometer haksal Vivek Nagar Amtoliwo Ramakrishna Mission CBH Good School Norjotana Saimano Notice the half Factor India o Palaino Umunganamo School Kaisa Report dan Musungke Kabang facility Dr. Salino Kaimano Communication the Kaimano Sunday Ambai joto takute bukuk somo ano jorari mani bagai norok nari tongna borok seikong teijak te bijab bateijak borok seikong bai seilai tongo tai bijab pore wi tongo ambai joto no tonika